Yes, hindi. I don't think so. They cannot like... Kasi sa amin, alam ko, ang dami nilang tinanggal na on-call, di ba, dati. Pinagtatawagan yun. Magkakaroon kayo ng chance. So, come back. Meron kang ginawang, tinitrain nga kahapon na traveler na for 3 days ka, magiging lead ka. Lead. Ginawang lead tao. Okay, you want to buy something so you can eat? Ginawang lead. You want to buy for you something so you can eat? You sure? Ah. Oh, okay. Or you want something to abo or their food? Let me know. I can get it for you. Okay? Okay. Mabilis ba eh? Tama. So Marlo came in there and then she said like, why you told me I asked my husband I asked my husband to take me to work because I thought there's no wala daw naman ang parking structure Walang laman. because because nobody work, Oh, my. only nurses work. So, RN, di kayo apektado, di ba? Because we have different Different union. Yeah, just one in the water. This one. Water? No. Water? Yeah. different you have different Mhm. that's why. Now nurses might be scared then. But I don't think so they could replace that a lot, even like short of nursing. Oh, tsaka yung how competent you are. Yung You see, we do a lot of stuff. We could do CNA, we could do phlebotomy. yung how competent nga ang labanan dyan. Si Ace ba pumunta din? Mas ko siya. Oo. Hindi, nagkataon naman hindi siya pumasok. Wala siyang schedule. I should die. I should die. Sarap. Sarap. Mà biết phim đã thì đã không ngồi lâu được. Too many, ah. Dirty. Siguro kalyan ito ang kapal sa... Water? Yeah, just water. This one? No. Hard, huh, Mama? Too much. No, it's okay. It's okay. One, two? Two. Ooh, nice. Oh, yum, 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 yum.
Giờ nãy không sao về nó không rõ nữa rồi. Người ông lên điện nhiều lắm. No, it's not hot no. It's cold. Nag-email na rin sa amin. Ano sabi? Michelle Gastel Hans. As you are now not out of work, today is the first day of an 8 days strike. So up to 6 a.m. on October 7th. October 7? Chứ mình thường kêu mà nó nghỉ cho mình ha. Mình chỉ có nói mình đã cực vậy thôi chứ mình đi làm cái khác mình đã cực vậy. Làm cái khác mình đã cực vậy mình có ôm dần. Yeah, oil? Yeah. Chinese. Winter green, huh? Oh, man, like in the Philippines. Yeah. Yeah, we have that one. Singapore. Yeah, but we same. Yeah. But mine is different. Yeah. This one, mint, Yeah. peppermint. For stomach ache also. Stomach. Mosquito bite. Mos- Yeah. Yeah. Winter. Yeah. Thằng Quy nó cũng có bán kem sầu riêng của Costco á. Mà nó bán vậy cũng bằng giá của Costco hả? Nó sale rồi đó, mà nó bằng giá Costco. Nó bán một hộp mà lẻ vậy nên là 9.888 xem được 9.000. Costco 17.000, Costco có 8.500. Mà nó sale rồi nó sale bán 10 đồng, 11 đồng hả? Nói vậy mà có để về hỏi có đôi dép trong này nữa. Cũng được thử. Cũng đến nói chuyện con vợ ở một cái chỗ nào
This one. Can I sit? Yeah, yeah, right. Where's that Massage. massage? Yeah. Okay, enjoy that. Thank you. Okay. Here? Thank you. Thank you. Oh, there you go. Ba't ikaw may remote? No, it's okay. That's right. Oh, thanks. Siguro ito, daldal ng asawa mo. Ha? Okay, tapos na ang panglilinis ng paa. Okay, magre-relax muna dito. Babush!